Mkhulu. Aye, but mafosi, mabuti G1. Aye, dokodela mepfukini. Ni khensa kwamukeriwa mamipfukile na ku rhandziwa ni swinene namuntlha. Ayi khensa swinene. Okay, dokodela handle ka ku dya nkarhi. Hi lava ku tiva ku n'wina loko mi pfuka nampundzu, xilo xo sungula lexi mi xi endlaku i yini? Mi jumini. Loko ni pfuka nampundzu xilo xo sungula ni nga swi vekisa ku yini hi ku kahle i mhaka liya yo fana na ku ntirho wa mina siku rero i yini loko ni pfuka hi ku endla yini ku mina loko bolomuku ko tala futhi loko ni pfuka ni pfuxiwa hi ntsako. Okay. Ku va ni n'wi yisa xikolweni swo tala ni vuya ni swi vona loko ni n'wi veki xikolweni kambe loko ni pfuka xo sungula ntirho wa mina xikarhi ka vhiki hi wona walowo wa ku loko ni pfuka ntsena ni pfuka ni nghena movheni ni tsutsumisela n'wana xikolweni and then kusuka kwalano ke loko se ni vuya se hayi ta suka manje swin'wana na swin'wana swi ta landzela. So mara loko ku ri na munhu loyi a nga ku yingiseleni sweswo wo tiva ku hi vulavula na Joe Shirimani loko hi la ku mi tiva ku antswa kahle xikongomelo xa mburisano lowu i ku va hi mi tiva ku antswa xana Joe Shirimani i mani wa kusuka kwini? Joe Shirimani mi sungula hi la no ku ni n'wi describe ku Joe Shirimani i munhu wa vanhu loya wo teka ti-rights ta vanhu a ti veka mahlweni swilaveko swa vanhu hinkwaswo. I put people before my interest. Loko se ni ya ka ku Joe Shirimani i huma kwihi hi ntumbuluko i huma aka N'wamitwa ka Mantlakasi and then yes it's a father happily married. Professionally va ni tiva hi ku ni va ni ri munhu loyi ni nga producer, artist na swo fana sweswo, engineer and stuff. Kambe Joe Shirimani mina ku n'wi describe i munhu loyi a va ku a ri munhu wa vanhu swinene. Swo tala swa mina ni nga ku before ni languta swa mina langusa swa vanhu ni swi veka mahlweni ku sungula. Okay, loko ka hi ndlela yaleyo. Okay, nto mi vulavula hi ku mi muhumelerisi na ku tshemba leswaku vanhu hinkwavo a swi tiva leswaku mi muhumelerisi na ta tiva ku i mani muyimbeleri wa ku sungula ku n'wi humelerisa eka gondza ra n'wina ra ku va mi va muhumelerisi? Munhu wa ku sungula i Esther N. Esther N, yes, hi ku landzela va Penny ivi va longoloka hi ndlela yaleyo, but my first artist leyi ni nga yi producer kube Esther M and then which was very successful. So now ningo steka tani album ya kona ai vitaniwa ku ri Sakamela. Iwi Tirha kahle swinene. I Esther M, my first artist. Okay, I can swinene na mina ni va tivi khale Dr. Joe Shirimani va hambala lumba yin'wana yo basa ka cover ka CD liya ya ku hambanini va featurani na papa va ku i young and gifted va ha ri ntsanana swinene ku nge se va khehla. Dokodela ni kombela ku vula leswi amoyeni swi kha swi twa hi munhu un'wana na un'wana a ni ri ku vulavuleni hi n'wina ni nge swi vuli ku hleva hi ku vulavula swo biha hi munhu a nga ri kona se n'we a ni vulavula leswinene ni lava ku phikelela ka liya mi nge te mi munhu wa vanhu ni tshama ni fika ni hlangana na vona kun'wana hi Rambo a ku performeni ni fika ni tshamela hi le nyangweni vo va ri le ndzeni va tlakuka va ta ni xeweta se a ni kha ni byela vanhu lava a ni vulavula na vo ku ni nyumi ngopfu ku why mi nga yangi mi ya va xeweta. Why ni nga ni ya va xeweta. Doctor loko ku ri ku ma swi tsundzuka hi event leyi mi swi twaku ku event leyi yi tshame yi mi khoma kahle ka ti-event hinkwato leti mi nga va na tona? Philip Giani Stadium. Hikokwalaho ka yini? Khoma kahle swinene yo nga ni khoma kahle swinene. Hikokwalaho ka yini? Hikokwalaho ka ku yi ni tisele ntsako swinene ku ni vone vanhu vo tala va yi languterile swinene. A ku ri endzhaku ka loko ku ve ku humelele swin'wana na swin'wana se swi kumeka ku laha loko ni ri stage ni tikuma ni ri na un'wana wa mahahlo ya mina leyi yi nga vuya ku va na nkarhinyana ni nga tirhi swin'we ni vona xitshungu xi tsake swinene hi ndlela yo hlamarisa ena ku tele ngopfu yo yi nga ni tsakisa swinene ka ti-event to tala leti ni nga famba ka tona ni ngo swi veka hi ndlela yaleyo.
makumembiri nhlanu timinetse ku bila awara ya mbirhi eka Munghana Lonene FM akomba ndlela loko wa ku pfula xiyanimoya xa wena kuma eka hi burisana kahle na khehla Dr. Joe Shirimani. Mkhulu ni kombela ku vutisa ku a vuton'wini bya n'wina i ncini lexi xi nga tshama xi mi twisa ku vava swinene? Ya i swinharhu kambe ni ngo swi veka hi ndlela ya ku va xin'we i swinharhu. Na ngoma swi tiva ku a vuton'wini ngopfungopfu ku hava xixo vava ku tlula ku lahlekeriwa a vuton'wini ngopfungopfu hi munhu loyi mu n'wi rhandzaka hi ku nta swi veka hi ndlela leyi. Sesi Khombo before Sesi Khombo ku lovi Sesi Oma a ni ri na vasesi vambirhi ku lova Sesi Oma ende loko va ta lova Sesi Oma va lovi a va vabya nkarhi wo leha va vabye vhiki ha langutele ku ri va ta pfuneka ivi va hi siya se ku ta landzela papa a swi teka nkarhi ngopfu papa na vona va hi sukela se ivi ku ta humelela leri nga ni tisa ku vava ngopfungopfu ra Sesi Khombo hi ku Sesi Khombo loko ni tsundzuka a ha ku heta ku endla album ya mina ha vulavula ha plana swin'wana na swin'wana ma swi vona a va tekangi na vona vhiki ma swi vona so ni kuma ku tiplan ta mina hinkwato swi fike swi affecta career ya mina na vutomi bya na sweswi a ni si va na kurhula swa ha ni khomi ku vava hi ku swi cince tiplan ta mina hinkwato na vanhu va hlamala ku maendlelo ya mina ya swilo sweswi loko swi ka vunanga swi cince swi affectiwe yini ngopfungopfu na ha ri ka yona mhaka leyi swo swi nga ni twisa ku vava swinene. Okay, Dr. mina ni la ku mbutisa swin'wanyana a hi kha hi mi hleva siku rin'wanyana na mafosi se leswi i ku hleva leswi kwala moyeni ku na rinsimu rin'wanyana ra n'wina ra ku hi yena Yehovha swi nga va swi vangiwe yini mhaka ku leswa swa ku hi yena Yehovha hi kha hi tiva ku ri gospel ivi mi fike xikarhi mo ku ma yi vava Yehovha hi kombela nhlamuselo ya sweswo. Ma yi vava i vava okay mayi nako i mani ene na vona vanhu valava i vana va Xikwembu so a ku na ku hambana ka nchumu ku va ku loko hi swi langutisa hi ku ya hi ti-category vanhu va swi teka ku swi yelana na hala ka Mikwembu kambe na vona Mikwembu i vana va Xikwembu so aka mina ku nga ri na ku hambana kambe aka vanhu swi ve swi hlamarisa hi ku swa vumayi va tiva swiyimbeleriwa ngopfu ka tinsimu ta madlodzi ma swi vona iya kambe a ku na difference ngopfu kwalano ni voni swi saseke ngopfu va tlhe va swi tsakela swi na ni yiseli ngoma liya swinene. Hi nge se ya ka xivutiso lexi landzelaka a nga ta na xo mafosi ni kombela ku vula leswi a swi tala ku vuliwa hi vanhu loko ri ku xilo a va xi hlamuserini se va xi twa ka n'winyi wa xona wa swi twa hi mafosi wa swi twa no me a ni hleketa kumbexani mi lo rivala ku mi le ngomeni ya gospel ivi mi hela mo ku mayi vava Yehovha gospel yini no mina ni va byerini ni va wa swi twa alright mkhulu ni ve anda ka xivutiso lexa xa ku i ncini xi nga mi twisa ku vava mi xi hlamurini mara sweswi hi la ta tiva ku i ncini lexi loko mi tshamini mkhulu mi swi hleketaku loko mi tshame mi ri n'wexe mi tlhe mi n'wayitela so i ncini xi nga tshama xi mi tsakisa ngopfu vuton'wini? Ya swi tele ku na xa the recent one okay loko ni ta kuma call I think ku nga va earlier this year ni ta kuma call yi huma ka va arts and culture va ni byela ku ri hi ti 28 ta October va ta va ni honora va nyika award ya lifetime achievement ya ti-legends so ni kume swi ni tsakisa swinene because loko ni langutisa it's one of my biggest achievements ku in'wani ti hlayile leti ni nga ti kuma ta kahle swinene va Sapna and all that but this one na vona ku ri is the beginning of the end of my journey as an active artist so fana sweswo swi la ku ri ni ta va ni langutise ngopfu mintirho ya ku ni ndlandlamusa talente ta vanhu swo fana sweswo ene va ni acknowledge na ku va langutisa mintirho ya mina kusuka le ndzhaku fika sweswi hence va nyika hi ku na hloniphiwa na vanhu vo fana va Steve Kekana the late may his soul rest in peace not actor tin'wana to tala so swi ni tsakise ngopfu I think that's the recent one loko ku ve na leswi nga ni tsakisa le ndzhaku lexi xi fike xi override everything because na sweswi ni tshama na ha languterile ku ri I'm looking forward to that big day. Okay, Dr. Joe i kombela ku teka muyingiseri a mbutisa xivutiso xin'we xa ku huma ka yena muyingiseri u le moyeni. Hello, bot Biwan. Aye, mi pfukini? Hi pfukile ngobona bot mafosi kwala. Hi pfukile ngobona.
Asifokeni mbabala na Matimu mzithu la zethu kwala Rotterdam. Okay, but Matimu? Ari kombela kubutsa Khehla. Hello sami. Mfukile mkhulu. Ifukile ngoba Mina ala tabotha kuna siku leri nga ta langutela ku munga humesa ngoma na Benny Mayengani na kumbe na le future na Prince Rangane ndlela liya na. Ya lampi ba sweswo ku munga dzela me humesela album na hi ku le ndhaku amba vunanga byin'wana bya kahle ngopfu. ya hiko a ni loko mo langutisa ni nga yi hlamula hi ndlela leyi swin'wana na swin'wana swi sungula la ku nga na ku twanana ku na ku humelela na swin'wana na swin'wana ma swi vona so possibility yaleyo yi nga va koho hi ku loko hi langutisile ka nkarhi wa sweswi we are in good terms na Benny Mayengani tanihileswi hi nga ze swi fika na le ka radio so na mina ni hleketa ku loko ko fika possibility yaleyo na mina I can be very much happy ku vona swi ta humelela ku va ku a hi si tshama hansi hi vulavula hi swona kambe possibility yaleyo yi nga va kona hikuva tanihi nkarhi wa sweswi hi vanhu lava hi twananaka ku na nchumu xo biha xikarhi ka hina. Mkhulu hi gimeta mburisano wa hina na n'wina hi rini ka tinsimu ta n'wina leri mi nga tsakelaka leswaku hi mi heleketa hi rona? What time is it? Shirimani old club. Ale ka hina 28 minutes to 3. Se ingai editanyana yiku I Shirimani 28 minutes to 3. That's right. Yeah, no, ni nga tsakela ngopfu swinene na cancer swinene man cancer ku vitaniwa na ku na mina ni ta dzumba na n'wina mativa mara I'm happy man tsaka ngopfu loko ni tikuma ni vulavula na n'wina ka xiyanimoya xa ka hina tsaka ngopfu na ku swi nga ya mahlweni swi ni sasekela vutomi. Khensa swinene mkhulu hlayisekani. Inkomu Inkomu se na hina ha vutisa hi ku what time is it? Shirimani